Ngicela umuntu odwa Nkosi yamakhosi ngibheme nami kuze ngikwazi ukukhuluma ngoba uthi uyakhuluma phambi kaNkulunkulu ulimi ligcwala umlomo. Wozani lonke izizwe, lonke izizwe selibasiwe elenziwe. Wozani lonke izizwe, lonke izizwe selibasiwe elenziwe. Baya menywa wezani wazani yefale no lefuthi wethiwe baya menywa wezani wezani yefale no lefuthi Kusupombela isitimela samampondo ugagani lokubathi yamletani madina nenkunzi ehlabe ezinematshelweni somelo thina njengentetho umondlo kakhulu phali. Kushinkinga eyafika emhlabeni hawu isono siyahlupha maNazaretha. Entweni enhle kangaka. Dla Inkosi yamakhosi niyazwezulu noma ngane zono kodwa ngikubonile ukuthi uThixo gama lenkosi kalibongwe. Ngikhumbula Nkosi yamakhosi ngidutshulwe inhlamvu zizine emzimbeni baqhamuka umndeni wami baqhamuka abafundisi benkosi baqhamuka abagcotshwa benkosi bangena baphambana esibhedlela bethunywe izwi likaShilo. Ithi Inkosi yamakhosi hambani mawubaba uthule ezongibika hambani niyofaka inkonzo nomthandazela umfundisi kaBaba ngiyamazi la umfundisi uhlengwa akazi kufa mina Shembe ngisazosebenza kuShilo. Bathi dokotela bathi professor bathi hayi mndeni uma ingena imndeni iphambane ekhanda lami inyanga embili ngingazulu ngikhuluma ngoBhombela maNazaretha 18 balo ngiphethe inkonzo. Ngisuka ngihlupheke kakhulu uma ngikhuluma ngoShembe ngoba ngiyisichaka angazi ngayisantoni. Uthi umfundisi yafika athi Inkosi akazi kufa lo mfundisi ngisazosebenza ngayo inyanga ezulu yasho njalo. Uthi lo makhosazana lwathi ikhehla lami ngisazosebenza ngalo uShembe kawaqamba manga kazi Nazaretha namanga lifuze bani ngoba uShembe uyizwi elingathethi manga. Kulomashi emntu wamathabizolo ngiyacela ukubuyiphe eminye iminyaka ke ngihambe ngibabaze ngoba uthewe naShembe wasezulwini wathi madoda babazani awushonke asenze enye into bafowethu uthi asibabaze ukuthi siyibonile indaba enkulu eNingizimu neAfrika. Ayibonge Inkosi. Ngizawuxoxa indaba emfishane bafowethu. esibhedlela oprofessor
uma ngicaqa kusukela esinyeni kwaze wazofika la ovalweni bakhipha inhlamvu ezi3 igebengu zabonta ngifi zangishana ngala isandleni sokudla yangena inhlamvu yaqabula amathumbu ngoba ngihamba kanjena nje angitayeli kodwa ngiyinto kaShembe umsebenzi wezandla kaShembe uthe msazosebenza ngami ngiyacela Nkosi ngibheke kuwena ngabheki kwabanye abantu ngoba lapho ngiphuma khona sengihambile ngalibona ibhanoyi elimnyama elandiza phezu kwekhanda lami lawuhlala entabeni ephakeme kuneyintaba zonke lathi malehla ngizofikisana nalentabeni lathi ngqibishi ibhanoyi waqhamuka uBombela wathi ngqibishi phansi walandela ulanga phuma Sikothe ngathi ngibuka ulanga phuma Sikothe walandela inyanga yezulu ngathi ngibuka inyanga yezulu walandela uthungo lamakhosazana bama bathula bathi du umuntu nomuntu akagijima ibanga libekelwe uShembe kagijima phezu phambi komunye uShembe ulandela omunye uShembe babukana iphundu bonke ngathula ngamangala ukuthi kanti ngekho ibangilapha na eManazarethe bengangingazi ukuthi umuntu emunye umzimba mbili khona umzimba wasenyameni khona umzimba wasemoyeni awukulomashi ngiyacela Mntungwa ukhumbule abakwabiyela umvundlana okhaba ukhumbule uBhobho ngemshengu umqawuzi inkobe zokhuni insizwa yaseKhabomame eyazala uma wami eyabona uShembe eyahlupheka entabeni zaseNkandla isuka eNkandla ngenyawo ilaluvuka idlugume izemzini ongcebo wasephakameni igama lenkosi kaBongwe bantwana baNkulunkulu uthi ke emva kwethingo lamakhosazana bama bathula bathi du bathi mama uNkulunkulu lo simlandelayo akekho umuntu ongalendelwa abantu abangaka uNkulunkulu impela lo hayi isono siyahlupha ngoba sihlala lapho ngafanele khona ayifanele la unyathele khona uShembe kube nesono ngoba sihamba noNkulunkulu emhlabeni ngiyasikhalela isikhathi sami ngisenkonzweni ngize ngimbize ngesingisi ngithi let us walk in the light walk in the light athi uJesu kahle sasibona naphi na zangishaya imoto bangikwaza bangenza konke ngikhuluma ilimi zonke kodwa ngafika lapha indlondlomsa yathi ya usufikile mfundisi wami yathathe ngangufuna yathi bonke lokho kwehlelayo ufunwa yimi ngoba ikhehle lihle mkhulu lithi ubani ozolendlalela icansi la lapha simele imndeni Manazarethe esingakuzelanga asikhohlwe khona asibuka insika yomlilo esilande emazweni akithi ngiyacela Nkosi yamakhosi uma uNazarethe uzalwa namhlanje na ngicela ukuzalwa kabusha ungenze ngigijima ibanga engilibekelweyo ngingabi nomngani ngoba lapho engisoka khona ngilanda khona Mntungu omhle ngathi ngisalibuka ugagane insizwa ende etheqhwi ewushila umhlaba kwavele yaqayeka isenta yesisu emjiveni omnyama onengubo yamahlombe emhlophe njengoba nibona aManazarethe amahle emhlabelelweni yaqayeka phakathi kwaphuma unyazi lwezulu lwathi ngqibishi phansi hawu ngampela uvele ezulwini nangu umthokozisi amagquma nemimanga ezolakithi emphungulu ayababaza kuba bazimfula kuba bazimhosha kuba bazintaba zithi sinoNkulunkulu uMadakwana uTaxman wathi washiwa ufikile uNkulunkulu ezweni lakithi Manazarethe amahle ngiyacela nhlanzi omhle lilothi igama lami ukhumbule nonkosikazi wami ubuyele emva ukhumbule nabafowethu abacile otshwaleni uma ngithi ngayibuka ngiyikhuluma lento to hayi wena Mike uzuwena usoba uShembe ngeke thina siyimele lento sihlale singaphuzile silibele indaba yekaShembe wakho cela uNkulunkulu azabavule amehlo akhumbule uSilondo impukane kayihlala ithi yahlala iphokishene phakathi oyisikhonza semaromeni lapha khona amanguqe lapha ilibone unyazi lwezulu ukuthi uNkulunkulu uguqa phambi kwami kulotshwe njalo ungazibheki Mntungwa engiza nazo zindala zazalwa kanye nami kodwa ngoba ngikubonile ukuthi uNkulunkulu ngisenganene kwethuna ngicela nakwelizayo ngibone Inkosi yamankosi Inkosi Sikuzile amen
Ngiyalikhetha unyazi